Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Karbing Long Thomas Council kechari CM Dr. Tuliram Rong hanga kimang kipachun jephan kedam tang suri nira kri troksi pen gunot saf pedosi aron choklim osomar kitok kithek lapen school attendance phan pharoisi kipleng pen external evaluator aningkang sampen pinang ana school atum A+ AB chepalong runsi kecharli aprang tambomlo Bonta Chinthong Education Block Parlo Socheng MSC Constituency Arlo Hamren Pen Kilometer Krehini Kahilo Birik Longtar Recho English ME School Lo Thanbang Ake Hoyasai Kacheklem Kle Puke Lam Kini Kalilo Majok Ta Chupu Hai He Pupenajok Pinian Ke Osomar Phan Annual Examination Mate Ningkan Ki Jura Satlanganta Sarave Oso Chehok Mengkave Pijureng Dok Wasarlam Khe Tengsi Jawaharlal Paul Kivangve Kimatha Krangjok Catherine Timongpi AT Amkumar Karki HT Somrat Chetri LT Lapen Jirsong Teron Kadukave Bang Phoangbong Kivangve Derajok Asai Jokje 4th grade Chowkidar Klem Bangphu Longkiri Dera Pensi Kedamtang Therepo Niphai Clearni Sadlang Patok Nang Kokalam Thi Klanglo Bangso Putha KSA Hamren Head Branch Pen Pini District Inspector of School Mate DISI Hem Dampen Lamhoi Pidamlo KSA Tumpen Jasimet Kecharlia Hin Kijui Rabdet Amoki Wangve Jawaharlal Paul Aphan Suspension Ki Pichot Kali Avorengang Hoi Penamatsi Ing Thanangji Lapen Tomsekot Akaprek Mesian Lo Thandang Nangki Toyji Aphan Karbing Long Thomas Council Kechari CM Dr. Tuliram Longhang Anparta Education In Charge EM Richard Tokbiaphan KSA Hamren Head Branch Amepu Timothy Rong Pilapen Ari Sangho Tumpen Phirangke Angdung Lamthe Jaipon Duty ka claim kle duty ka dam de putha ke hala sokot pananil tum ka face long la so school long la si labang so a teacher phan jong si la so school long pedobom lang prote Karbiang long Thomas Council ke mang quality education ke helok pik lam lo quantity anta la da ka vedat po pusenili tum ka chardam lapen laphan bange ni tumpen a demand bange la lo immediate suspend nahi lapen la so school pen transfer nahi akimi a headmaster Prabjin pen labang so school long appoint nahi lan e prote la so school bangke quality education along amen klang dunde pusini tum bangke ka charda Bangso Hut DI Jiten Chandra Das Kavedarjok Sai Hemalong Kido UDA Belu Devi Pen Sitame Bangso Puthak DI Aphan Pachini Ponsi Alangli Pensi Ajarasai Sitame Dengpon Popusi Ninje Pon নহয় এতিয়া যদি এক্সাম পাতা নাই বা এক্সামৰ সময়ত যদি ষ্টাফ নাই তেতিয়া হলে আপোনালোকে কমপ্লেইন দিছে এটো ভাল কথা আমি ইয়াৰ একচন লম ফোকাস কৰিম ফোকাস কৰাৰ পাছত আইএসক আমি কপি দি দিম আইএসে তেওঁলোকক নিশ্চয় সাসপেনশন কৰিব আৰু সাৰক জনাম মই এতিয়া সাৰে আজি ছুটিত আছে দিয়াই নাই নেকি আজি ছুটিত আছে তেওঁৰ এক্সিডেন্ট হৈছে যে চেকআপত যাব Hamren Pen Daniel Linghi Karbing Long Live